minutes of Ellen. Logoto mga kung kan mga ito mga zanin ka kalome pe maya kan share amin kung nikal ta 2022 kan athun so helaya athian ko na kan sa baba so anin kung di in RFF second anniversary kan celebrate tayi ano ba Holy Spirit presence there athian witness the zalina hena oma abik takin twilight twilight youth hogi ka ay appreciate sama example la minga di atena linglo paka lodita sila 43 years lodita sila ama ka twilight ito lodi paka 43 example mo so anin he had many wives so anin ama ka idik sana do ko ita sila len gospel camp alo ka di dela problema tamdo to it's not easy mo harus sa to masih tadi so mo in la free to in la pure to so maksud Yesus Kristus ta na ka usam ni so maksud in golden chance ya ni nasado in patian no si so hallelujah so ni to toy te kun share me ma zali na ka share to so Marka book Mark chapter 6 verse 32. The title is Jesus feeds 5,000. Yeah. Verse 32 English can share so they left by boat for a quiet place where they could be alone. Yeah. A story helaya hena Bible sang at swanin lal iswa khan at tungai khatu mitam tak kami takha hey mitam takha so ande ay dura beni mo shine so that swanin chang panga le sanga ni 5 bread and 2 fish kan tahan pasal hey pa ho ka 5,000 men dia and families and swanin more than 10,000 and more tamluto so iso kan miracles ro pui tak mai ka atia kami basket khat ka bread and fish ka nasada when ati po nga multiply ta it's one more than 10,000 ka an idea ba so miracles ro pui ro an noa mo ta mase Israel hen ka tilai kai lake lian de dil lian de ko ni so so mi da tia da lake lian de ko ma other side akanin bi pi ho khat ikalin e dura pe so revival khat khen na sa ni so an buen busy to khat a disciples upon breakfast and lunch and dinner ko an amen mang busy to khat so wa so iswa khan in busy may revival happen so wa so quiet place isolation more isolated place kalin ma mo busy to quit alone more mun fian ya kali ngai ta so shwai to ma mase mi pui halo ka zel so mo swanin ta soin mi pui ho khat tai ya e tu ra pe to kan mi pui song song ka mani da pai ro te mo mani da ho ve ro ya mi pui kha a ho di ni so swanin a disciples se kha ta he iso ko no ma so nang ni po longa bo ta kan the other side a han pakal ro te ni so mo chuan lo han akal tira iswa chuan enge ti ne mountain ama chawin quiet time nei turin quality time nei tur han kal dai revival an sa lai yan ke ni chun bi pui tam ta lo kal nuam to continue mo za po mud lo tur mo 12 kan service o bang mo 3 am ko kan na pathian mo ke ni chuan revival kha extend kan to ma se iswa chuan program ai revival ai tu soi ai quiet time ka mo jodiamen heavy temptation hi mo ke po pathian boy nasa 17 years experience kalo de to hey radical in regular devin ti hanin udani satan program ka tension so 2015 ani karinga Mizoram revival pakat kel kam revival ta chon mi tam tak kha kel kam village kala revival happen sa enemy
chuan chu mi hluat 2016 ani mai thei gospel camp kan organize Frederica kha speaker kha voi khat thu lo sei mo chuan campers kha tam takan local 1,400 campers vel kha dom chu mase abyak in khami a chapel capacity kha 400 so nia 1,400 people vel kha camper no khala chuan ke mani team whole workers te chawka dil te nen chuan kha 100 vel kan ni boka 1,500 people vel no ni la chuan bom chuan in ta khanin biakin capacity te boxi kha abi silpolin khan extension kha pandal kha kan siam ni chu Wednesday a ko han kan extend zel chu bi khan tam to ka ta chuan cancer te kha andam na sa e ma nat na tin re kha sickness tin re kha pathe khan heng lai a hen hey goiter kan ti or pualang te chuanin ei sang problem ta karin na chuanin more than 200 vel ka chu healing real level sa karin ta chuanin kan busy to kha quite time hun po kan nei lo ni so chuan zinga khan achangin zana khan 2 hours te kan mua 3 hours te kan mua zinga khan ti khan camp director le worship leader khan ya morning se sada khan mi pui tam ta khan lo thua hello good morning in triumph ti khan he address te kan an ma ti khan address le la chu mi no sorry pathian ni a tha a to na trong trai na kan ne voi thon kan han le nga tia prayer te kan ita so magdalene Holy Spirit leading khalo thina so mi la so worship nan la pakhan lead ro ti themo te khan anwam anointing thara thing power hana sani so mi tam ta khan pathian ka worship a so mu dani sat sermon alom ne ya ti khan pathian power hana sani so Holy Spirit anointing khan na sani to kan so why evangel mi kha they were very thirsty for the Spirit. Ni pui kha an real drum le tu ka chu wa chan pathian khan blessed. Mase on the last day, that is Saturday. Last day khan morning program and mga chon so an air breakfast and air chon ni pui song song kha ikhan an ba ta tam ta kha khodang da de outside Mizoram ta local te no mo an hota chwani social work kha volunteer hey min help to run at Twitter and announce that. So pandal kami extensive players on so kati kan kan da fel tali so. So alin kan busy nema zana 8 PM vela kan ina khenga ni so. Ina khenga bi puya dam to lo. I was alone. Kay ma sabi ta sang ko mani. So bathroom akanin ka in buala tia tuya kay le so. I was so empty. Asan so mi pui an ta ma khan mi pui an tui hale ma khan ke ma spiritual life chalu tu lo ma Holy Spirit khan anointing in min local country mo ma se a spiritual life adi chong lo when he came out so ko om chuan I was very dry and empty so ma son is so ko kha revival na so to gonna happen akena 5,000 kha men le and families there khan 5 bread le 2 fish khan 8 or so provide ka puile to miracles happen sa akse iswa chuan ashia revival happen na fa quite time regular lo skip zel he athalo disha so ma so ti puya hon tira asil ti te po other side that both that fogaro tia ngati ge quiet time adu ti swani asil ti te khapo ta he tan kala iswa chu mountain an sorry so hey hello study yani nita madeu to live ala swani 5:30 or 5 to 5:30 vela mountain an sorry it's only so a mountain an so amu hil la bang ring apa abia o to pa te ngam ka la ma and don't try sarama this one zirti te kha in the middle of the lake khanin ei an boil to kani atsan so hui khan the zone gal to kha the zone han position it's more opposite direction han pusa
an busy lu tu kha tanga online khan iso khan hey spiritual gifting atang khan asu khrian so this one in 3 to 4 a.m. vela khan iso khan tanga atang khan lo chimani 3 to 4 a.m. han chutsin la mo 6:30 vela chuan mountain khan thu dan le dong start on chuan 6 atang in lo 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 around 9 hours prayer ka practice ni in Trinidad is 9 hours that at least 8 hours ka quiet time and maybe so wang son poi mo le tuk su zan na hen tia kan kal khom son fellowship at son Pathian grace of again Holy Spirit presence easy to no to to fellowship the gospel gathering meeting am hi to regular ta get to but so me so talk lo so what so personal taka Pathian presence of ye ngai so next example la also ila to so King Saul and King David have comparison siya to kama an panikhan Pathian chosen an di ve a so anointed an niya prophet Samuel khan anointing oil kha an ma dia dia da dali mo lalatana anoint king atana anoint an niya so Holy Spirit experience an ne ve a ma say King Saul kha so Holy Spirit na atacha Holy Spirit experience and the car ama personal decision ama personal will afanga Pathian asik afanga experience and the lava coincident kati mo afanga Holy Spirit experience and ama sabera chuan King Solomon Holy Spirit experience masabera so prophet Samuel khan hey shiap anointing ka amada ha this one hen ro ka hen kala sons of the prophets ho even me tam even to amati akal zela ato to sons of the prophets ho ne khan ani mit ta an magni anointing of khan King Saul khan Holy Spirit experience ni that's one a personality that Pathian arrange sa ama spiritual breakthrough experience ni Masih kami itu ama personal decision in zina de thau ngai apa Pathian asip ngai lo. Entah dia kan? So waktu Holy Spirit experience kan itu Pathian will ada apa Pathian cakna feelings amat tiam lo. Dijual lala ni masih atau apa Pathian reject kan ni. Reject tu kan King David dah Samuel kan anoint leta. So King David ha atau King Saul kan kuala kan mun sama kuala tak suami baik kan so Holy Spirit experience le kau yang lain King David tak lalu amang lutuk Prophet Samuel ni nak kan apa masa kan Sunday night kan drama sebenarnya terus tak so King Saul kan David tak tu asipai dia apa tira atau apa kan kan Holy Spirit presence, anointing level, a power has strong itu kan. Bah, Pathian asik banget kau. Om nama nak Pathian power itu satu kan Holy Spirit touch kan tu boleh kan. Kan mau. Masa King David so Psalm 63 verse 1 and 1. Early in the morning kathochi. Zeta maybe 3 a.m. or 4 or 4:30. Tapi tadi 4 a.m. atau tidak to seek the Lord. Macam itu. King David dah pun kasih atau macam kita tak susah atau apa tiga. An swak. Ni nak posisi tak atau apa tiga. Awakening kita. Masa King David dah kasih zin tak atau zin cina macam tiga. Yang presence experience sah itu kan. Amu thay tu lalu. Rela amu thay lalu macam tiga.
Pathian a seek thina a experience na san to ka lal po ni masala lal di na te glory kan di te khat yang money zong treasures ai kan Pathian a kha a edik zong interesting kan so ba zon poi mo lu tuk chu Pathian hian RFF te Nineveh prayer group te BBM te pok mit shwayang group amin mase kay magni private life hian Pathian kan si kangai chu su poi mo lu to ni zali na hian quiet time ni need at least 1 hour at least 1 hour ta le chu in practice ni ngai to ni hey lifestyle to ni dai ni la le achia te mesak sadrak abet ni ko te pokha Babylona mo king Nebuchadnezzar noya slave angin omadro ramdana makse nan manya is group atang khali and prayer life and long maintain chalito non believers singa so tal amot and prayer life han ki tatabangin Pathian grow with han soy sa exalt ni kamo so ba so mo usani na hianin Hallelujah. Lali so mo crowd tam ta masela. Deep connection. Tin lung lama hey purity mo. Ka ang sila ka tin ta. Chan iso ka mo ete a quiet time so powerful to ka. To inso ang han kay na ka lang quiet time so hallelujah. Kaya dito kan quiet time so mo pwede ka lang ko tong bye. Anger ka lang so pero masa iso so quiet time so ka spiritual level ka hayo. Hallelujah. So about some hallelujah, Pathian has been trying private life, the personal time, kaya Pathian signal mo. Pag-utsusu, to na revival, don't the iso, kan lifestyle mo sa. Laban to mo sa.